Biswanath along ri selai khati along Karbi monsam lam don kachitok risin kang tangkiot song trok atuma phan manpeng pen karcho asai kedeng pon Manja hidim teranarong Amerikar Anjali Hasama Miss Teens Northeast India 2021 fashion kachipati along ke haidun Dongkaching tu Longmirjeng College a Hemalong Korkanthi Yuba Marcha BJP ato Mei Kangnipo NKB ni Marli atum Omen Seminar Kam Event Competition NLBKA along ri Longdon Baptist Amontali along si Kapamanpon Mahamaya constituency BJP atuma hinpen Diwali pachetondunsi kaprek kapathu asai kedengpon Nelibirta thanban Sondro Singh Rongpi aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anafan Biswanath Karbi live a hinpen Diwali a hirjumi mate the festival of light a hirjumi kato weipanta nang pachireklo tangte non pini arsik jit abirtale non angton pen arjikta Pini Paikuni ni Paipo, Bomta Arni, Biswanath along Ri Selai Khati along Karbi Monsam Lamdon Kachitok Song Trok Asong Mate KLNLF UPLA KPLT Ceasefire KPLTM KPLTR Lapen PDCK Atumaphan Karcho Asai Kirengpo Pini Paikuni ni Paipo Bomta Arni Biswanath along ri Selai Khati along Karbi Monsam Lamdon Kachitok Song Trok Asong Atum Mate KLNLF UPLA KPLT Ceasefire KPLTM KPLTR Lapen PDCK Atumaphan Karcho Asai Kedengpon Pinpur me Bangso Karcho me Kedengpon ji Aphanpura Selai Khati Gaon Panchayat Lapen Balisang Gaon Panchayat ke parlo Karbiarat Mate Adon tin pen dihin kachirungpon lake Tangka Adon tin Pharoi sisi Sang ilinlin Cheki pumpum lapen Sorkar pen voring abar sai claim bom atum pen Suri sisi atangka chirungpon si Sayamo pachunji pura chirung cherekponlo Pini Bangso Karcho ame along PDCK Abarim Chairman JK Lijang Mate Sarsing Ingtiga Tharaphan Pherangke atum close number 2.3 Kachetok Aputhak Karju Ahut Nangke Thandu Natenke Karbianglong Autonomous Council Sengse Aprang Penta Karbianglong along rialong kaprek akhe atum tado Lasi akhe do anatum apanta Equal Rights Alam Matha Ponsi close number 2.3 Mate 10 seat open for all pu Chetok Ponlo Pusi Nang Pachinidun Tangtenon Pherangkiatum Abarim PDCK Chairman JK Lijang Mate Sarsing Ingti Katharaphan Karju Ahut Nangke Thandun Alam Thele Non Angton Pen Arjik Sinan মই আজি 14 ইয়ার্স পিছত আহিছো কেনেকুৱা লাগিছে আজি এজিটো তো যেনে ধৰণে মানুহ আহি পেলাই মোক ওয়েলকাম কৰিছে মই এইটো ভবা নাছিলোঁ এনেকা আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে বা অঞ্চলৰ মানুহে ওয়েলকাম কৰিব বুলি ভাবি কাৰণে ভাল লাগিছে আপুনি অতদিন সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰ সৈতে জড়িত আছিল এতিয়া আপুনি মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিছে ৰাইজ আনন্দিত হৈছে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে হয় এতিয়াতো মই আগতে সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ যোগেদি ৰাইজৰ সেৱা কৰিছিলোঁ নিজৰ জাতিৰ আমাৰ মানুহৰ সেৱা কৰিছিলোঁ এতিয়াতো মই ইয়াতে আহি পেলাই গণতান্ত্ৰিকভাৱে গণতন্ত্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই এতিয়া ৰাইজৰ সেৱা কৰিব লাগিব আৰু মই এনেকুৱা আশা ৰাখিছোঁ মনতে পুহি ৰাখিছোঁ আৰু এনেকুৱা আৰু ইয়াতে থাকিয়ে হ'লেও মানে সেৱা কৰিম বুলি কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ভৱিষ্যতে মই এতিয়া চাওক মই এতিয়া বিজেপি দলত যোগদান কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ তাতে যিটো বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো পিচ এণ্ড ইনিচিয়েটিভছ যিবিলাক পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ যিবিলাক ইনিচিয়েটিভছ লৈ আছে সেইবিলাক ভাল পাই পেলাই মই বিজেপিত যোগদান কৰিছোঁ গতিকে বিজেপি পাৰ্টিৰ যোগেদি মই ৰাইজক সেৱা কৰিব বিচাৰোঁ আপুনি মূল ফুটিলে উভতি আহিছে আলফা চালিনৰ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া কিবা আহ্বান জনাব নেকি এইটো চাওক মই ভাবোঁ আলফা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টে
আলোচনাৰ যোগেদি নিজৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব মই এনেকুৱা বিশ্বাস কৰোঁ মই যেনেধৰণে আলোচনাৰ যোগেদি মোৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সমাধান কৰিছোঁ ঠিক তেনেদৰে আলফা আইও এনেকুৱা কৰিব পাৰে গতিকে মই আহ্বান কৰিছোঁ আলোচনাৰ যোগেদি তেখেতে নিজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিলে ভাল হয় সেইটো বুলি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বাহিৰত থকা কাৰ্বিসকলক এছটি ষ্টেটাছ আৰু ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিলৰ যি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব এইটোতো আমাৰ 3 মাহৰ মূৰে এতিয়া ৰিভিউ মিটিং হয় এইটো যোৱা 4 ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ শান্তি চুক্তি হৈছে গতিকে অহা 4 ডিচেম্বৰত এইটো 3 মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ব গতিকে 3 মাহৰ মূৰত আমাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনবিলাক কেনেকৈ কৰা যাব এইবিলাক আমাৰ মাজত আলোচনা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহজী তেখেতে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে 2 বছৰৰ ভিতৰতে সকলো দফাবিলাক ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কৈছে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাৰ্বি আংলঙত বিভিন্ন ঠাইত ক্লজ নম্বৰ 2.3 এগেইনষ্টত বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ কৰিছে ক্লজ নম্বৰ 2.3 সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব এইটো আচলতে যিটো ক্লজ 2.3 এইটোতো 10 seats open for all বুলি আছিলে এইটো ওপৰতে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে কিন্তু কাৰ্বি আংলং জিলা গঠন নোহোৱা আগতে বা কাৰ্বি আংলং এইটো অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন নোহোৱা আগৰ পৰা তাতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰিছে গতিকে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমমৰ্যাদাৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই আমি MSC যিটো 10 seats open for all সেইটো কৰা হৈছে আৰু তাতে 34 seatsটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে STৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে গতিকে এইটো ওপৰত প্ৰতিবাদ হৈছে গতিকে প্ৰতিবাদী সংগঠন বা ব্যক্তিসকলৰ লগত আমি আলোচনাত বহিবলৈ ইচ্ছুক হয়তো কেনেকুৱা কিবা এটা মীমাংসা কৰিব পৰা যায় নেকি Pinila bangso karcho amelong PDCK abarem chairman JK Lijang Anparta KPLT ceasefire abarem chairman Donri Kramsa KPLT R abarem chairman Ran Rongpi KPLT M abarem chairman Mensing Kramsa KLNLF abarem chairman P Dili Lapen UPLA abarem chairman Wellesley Terang atum Anparta Klemra Pet Ari asang hotum Ongdung atum Nangchi Tongdun Lapen Anparta Biswanath LSC MLA Pramod Bor Thakur Sitamil Labangso Amelong Nangchi Tongdun si Anning Alamthe Pherangki atum Athengno Nang Pachinidun আজি সঁচাকৈ মোৰ ভাল লাগিছে এসময়ৰ এজন উগ্ৰবাদ সমৰ্থন কৰা নেতাই সমাজৰ মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু এই অসমীয়া সমাজখনক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আজি বহু বছৰৰ মূৰত তেখেত আজি বিশ্বনাথ চাৰিআলি আহিছে মই স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে মোক তেখেতসকলে আমন্ত্ৰণ কৰিছে মই আহিছোঁ তেখেতৰ লগত চাহ চিনাই কৰিছোঁ আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে ছেপ্টেম্বৰ মাহতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে সেই হেতুকে তেখেতক মই আজি শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহিলোঁ ভাল লাগিছে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আমাৰ সমাজৰ পৰা শেষ হ'বলৈ গৈ আছে Pinila bangso karcho amelong Karbi monsam lam don kachetok song trok risim kangtang ke ot a chairman atumaphan Biswanath district gaw pradhan hontha tum ahin pen man kedo Karbi apoho pen archodunlo la penan pata Biswanath LSC MLA Pramod Bor Thakur aphan pusitame Karbi man kedo apoho pak pen archodunlo News Desk report Biswanath Karbi live Pini adun thua birtan non putharang ton penarjikta NKBN ni marli atum catching room ame omen seminar kam event competition NLBKA alongri Longdon Baptist Amondali alongsi Ali Rachampen Kapamanpon Lakhain koira phop Nilip MSC constituency ke parlo Longdon Baptist Church along Nimarli ame along kachepahim pu ponatum lake Meipi Monju Langnipi Rap Meipi Jenny Ronghangpi Chunbang Hena Intipi Dihin Rimbang Kelvin Hanse Executive Secretary ex officio Revenue Benting Teron Lapen May Ese Kero Karcho NLBROKA Worship Team Nihang Longri Baptist Riso Okorjang Kajelang Ame Pu Gandhi Timungpen Japonsi Team Do Anatumpen Lun pen Ali Rachampen Pidunlo
Lapen May Esek Arna Malong Kevanatum Benting Teron Executive Secretary NKBA Dr. Mona Lisa Terangpi Lecturer Dipu Government College Hena Terangpi Omen Secretary NKBA Lapen May Along Ali Racham Kipipen Kachitong Dun James Rongpi Tenson Bay Kamson Rongpar Luke Rongparatum Alohi Amanpen Chetong Dun Lapen Karbi Kristan Fellowship Dimapur ke doatumta ong dungpen chetongdon Lapen NKB katokove Pharoi Sira Kregetom Amondali Angbong pen Troxy Cap Amondali pen Bang Pharoi Sira Sirkep Cap Pho An chetongpon Lapen Amondali tin pen Nimarli atum Lun Kachepa Bang ke Thomase Bang Hinia se Lapen Bible alam Karchu ke thak Bible Ning Kachibi pen Kipu Lahai Hui Kachepate Padoponsi Mei Ing Samjin pen Pachun Ponlo Nihang Karbi Baptist Association Surini ra encourage baha phan Nimari Yakrung Kinsai Dak London Baptist Mongolia long November Achiklo Nipai encourage pen ni pen Hoan Sipithik lo Soting pen patobe pen tum cheng pon lo mission me pen jai mek en pon long lo pini ke ki jut si lo ve baji drop si along lo pote sa me jut sama me ko pi pos ke bi pon ma pulo long te ni mardi atu me do monduli long tin ta me ke bi lo monduli haru sira cricket thom an chok tang lo lawang so monduli ni mardi atu ma phan lun lam ke theka son an ta me apachini mate chethan ra pet ke chipate lun lam pen lai hui a jai mexico en pon po and just met ni mari atom phan kang thul po som phasi aba so krung sai ke peman pon la pen la solong event mane lun ke chapate la pen son si ke kan ta hut pen ke dodo mom ke la hai ka bata do tema setame la hai ta prang ke do pon lo la pen hir jirason la hai hui ke chapate pon pena son do setame pining bang ke lun si chapate chon ko pe pon ma polong te covid 19 akisu avur ke bang pen po la so ke so avur ka phere lo mate ke chupe jok ya phan muni de tum arba tinta ka phere do kok chere na kok so pot pen ni thom sig do do setame ani siben silo samai along na tu tum an ta chere na ji matang te la covid 19 na protocol ateng pen mate sop ateng pen do thak ni pa lam pen ma si chetong ke o de lo setame na chetong dun pen na amon tum do dak long don baptist amon tum se chak pon lo along tum ke chak pon misen itu kita katim tak adon tim sih kita tu lapen kicau kijun kato kebe mesen lapen aluhi ke bang tum ana pandame alang tum dat sai joy hi bichet ki pidun alang tum ni me pen ki kisipi pidang pi son datu sini dia alang tum panda ni hangkar bi baptist association of semet longdon baptist amoli ke jan ni mali youth kato be panin choro po lapen la son si dak mondli pen na participate don tum an panda nili an tum pada churu no Penjasemet ke ni mari tu man ki room pot kicinia son an ke thega son an ta prang na tu pon ni pansi abang so mai ke bilo pe ki dusi na tu panda churu pon lo na tu bena job ni hangkar be baptist association mai ke patu laman ta me kapre tu panda na pachini pipon na than pipon pasi na tu karbeng long live a channel la tu panda me churu pon lo ano be resume na tu ka do bi ta pe do na pela so mai pe man pe pot resume long pu pasi ni ke part pe Long so ni marli ke chingro mai matela so women seminar long bangkonan bak phai chitong pon lo pen mondoli kon bak chitong pon lo phai pu bang ke no no mat ke de tun hala registration lo long pen en dam dila phai mo al na sam lo asi chini la mo sa me na ke chitong ru tum si ki au no bang horo sira kre ki thoma mu ri am long pen chitong si ki au no long so ni marli ke chingro mai long ko pipia seke sinang tu chi pon lo anil tum non la bang so me lo ati pi men ki la ke bi ni kan kan chi ma phana chi pi ki endo mi thang ka charja ba putha se la so putha se non sta me la bang so seminar non sta me ni marli la pe mi thang charja ba la pe si tu kung sai me se ta me da session ni pa dolo and then pining be jo pa ma ju ju da ja se ke long so season long la pen la arna malam ke ban speaker tum kun na pen si bang
Arda kachini. speaker bang ke unit ke ni tuma executive secretary ke hai Reverend Benting Terona lang mat lo ai pen adun tu unit bang ke Tifu Government College lecturer lo Dr. Mulai Satiran lang lang kahini la pen unit ke ni kita wala unit secretary kan thok ni anda seminar Ante la maso hani Marley along aso na sang kachipati do ko pipi kachipati pa do pon lo na. Pineng ke nil tum la COVID protocol pe na jok si ne tum ani kan bang ke ka asik competition pe ni bi pon most me ne tum la so SOP pe na jok si pineng bang ke tum arni ta pachin ne lo la se events ta me non golo kilun mahinia se ben ka chipati la isibe si bi chok pon chok Karbi Anglong Choki Hola Pen Onil Sandrong Pharla Pen Siloni Jan Pen Govin Tiso Report Biswanath Karbi Lai Piniadun Thabirtan non Puthat Amton Pen Arjita Dongka Chingthu Longmir Jeng College Asai Hemalong Korkanthi Yuwa Morcha Mate Bharatiya Janata Party Atum Mei Kangnipon Lakha Krephi Korkanthi constituency ke pardo Dongka Chingthu Longmir Jeng College a Hemalong Korkanthi BJP Yuba Morcha atum Mei Kangnipon Bangso Mei along Meipur Rajiv Kiling ahin pensi Mei Charipon lo Lapen Aluhi Pachini Pon lake Korkanthi Yuba Morcha Kongchon Bang Aditya Ingti ahin pensi Aluhi Pachini Pon lo Aluhi aman pen kachitong dun lake Korkanthi Mondol Meipur Doloi Ingti Chandra Singh Ingti KMC Chunbang Khogen Tiso BDC Chairman Korkanthi Constituency Samilangso Town Chairman Robinson Rongpi Singja Tiso EKADC BJYM Cultural Incharge Sangmili Teronpi EKADC BJYM Dun Mepi Atum Chetong Dun Patumi Phaikuni ni Phaipli Themarani Korkanthi Yuba Morcha Atum Patir Piponsi Distribution of Earthen Lamps Ami Ingni Ponlo Bangso Ame along Korkanthi Constituency Yuba Morcha along Klem Bangphu Bangpi Atum Chetong Dun May along Kosonsi Bangphu Kilik Ahut Bharatiya Janata Party Asong Atumaphan Kepahai Dun Thegjima Pupen Ar Sigjit Pen Che Than Chimum Padopon Lapen non ke bangji Bangphu Kilik Mate MSC election ahut Bharatiya Janata Party Asong Atumaphan ke Ongdung a vote pen Kepahai Dun Thegjima Puta Korkanthi Yuba Morcha Amipur Rajiv Kiling ahin pensi Mayalong Lam Thanjai Ponlo Lapen a polling station tinta Diwali Mate The Festival of Light Amen Pen Longle Amilur Keronta Dengpon Lasi Longle Amilur Mate Mati Saki Keron Asai along Ing Samjin Pen Pachun Ponlo India langsung Islam produkan muktu langsung di paman kon teji pansi langsung saya ke deko ada kendal yang sikit lepas kita produkan kopi pollution kopi pada ini sih pilih tumikan ke sonse yang sakit kita ambil kan green Diwali so aku kerja langsung ini sih Ande la bangso amai long ale tum non ke bang GMC kilit la so puthak alam the apatha nai tum kache than ton ba kache sik ton mek doloma la bangso green Diwali ko program along ni tum kisan ko sinung kon ke la bang je jubo morcha mane youth hokti abang same ko kanchi am still karen budi tum bang ke apa ko so kasi alang tum tang green pen ko so tang na pen kan party kami mengaji sila bangso long YouTube mana lagi mahin pen kita sini kita semua lagi itu pakai makin apa sot ini itu bidangkan ikan ko itu tak party aku men pakai korban cilung kita development tak lem kelah kalau pesona kini itu pakai makin sila solong ke makin itu dia siapa kami sini ada kan pun ada itu korban cilung aku tidak bego ada permanent settlement muka development ini education ini primary pen channel less level kami establish kono laki permanent settlement so na si sportsamo kami alokti taktik deal to ancho takali mini stadium kami road schemes kami silang kono sa milang kono last kami isi kicing tour pen town usan sa may paman kono sa milang kono isi kicing tour
lapen non prajinten di paman ponji district headquarter lapen sailing school highway same Bharatiya Janata Party government si kana si we give to why you to same dile sikko kusin dile kada terus Karbi Anglong Dhentaghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live. Piniadun thua birtan non putarang ton penerjikta. Manja hidim teronarong Anjali Hasamsa Miss Teens North East India 2021 Fashion Kachepate along ke haidun. ITA Guwahati Maskhwalong Spark Pen ke phapon Miss Teen North East India Fashion Show Kachepati along manja hidim teron amekar Furka teron pila pen Ratul Hasamsa Asupi I Pumvet manja Little Flower English School along nerke pangdeng mate class A Charlie Bom lapen ningkan kriketom arta Asupi Anjali Hasamsa winner mate ke hai anong e aputup chepalong donsi Karbiang long aphan nongme wando lapen e phang ke bangji mo arni sike Miss India chepaman tun vekji lapen Karbiang long aphan nongme ke wan vekji aphansi pusi pherangke atum karja hut nang chethandon. From this place, I mean, there are many constituents from different states, literally 7 states of Northeast. So I work really hard and my parents as well, literally support me so much to my parents. Guwahati ako sa merang hindi ladakhem si pangono ko hem ito banta bidan matidi rasini ni pensier tamlo inke di bawang minuto ito halapen si pagutong si tamlo inke lapan grooming do ada grooming class ta 3 days do kita harus tabe hata ke ajar sampai ini tada action kali matidi helopin itu ke dolo hai garia long sampai ajar sampai also da chapatu ko hai lasi la along plan se pawang munji se apran padam ji se really da body Karbi Anglong Manjapen Momita Timung P report Biswanath Karbi Live. Piniadun thua birtan non putarang ton penerjikta Lakhakre from Mahamaya constituency Bharatiya Janata Party atum ahin pen Diwali pacheton dunsi prekjam kapathua sai kereng pon. Patumi phai kuni ni phai pli arni por phai kri si apor malampen pangcheng ponsi dogmoka longkam teron auditorium hall a hemalong lakha kri pho Mahamaya constituency Bharatiya Janata Party atumahi Diwali arni pacheton dun pen prekjam kapathu paduponno patumi laso ke pathu lapen Diwali katalonalong manpeng alhi kachetong dun lake Mahamaya constituency iam lunsing teron Mahamaya BDC chairman Rajesh teron dogmoka municipal board chairman Biren Singh teron Mahamaya mondol ame pupurno inti Mahamaya Mondol General Secretary Mare Kongchon Bang Babu Tiso Abare Mahamaya BDC Chairman Longsing Tokbi Dogmoka Municipal Board Vice Chairman Rebika Ingti Lapen Mahamaya Constituency along T polling station Ami Kongchon Chetong Don Pen Laso Kepatu Lapen Katalon along Ali Racham Pidunlo Lapen Arnikang Sampe Nangana Por Iam Lunsing Teron Ahin Pen Longle Amilur Sitame Kaidunlo Karbi Anglong Dogmoka Pen Rukasen Crow report Biswanath Karbi Live. Tante pini prime time abirta laan pensi kangton iklo. Kado we phanta kurwang thula pen dome thakme.